Pamirsa Pertamina ngabtiang majeng krame, sani sampun wibuh, mangdene nenten numbas LPG 3 kg. Mawinan gas melon wantah kaulengang, majeng krame tuara. Di sejroning nureksain ring penglimakang LPG 3 kg, Pertamina memperkanti sarang Pemkap, Pemkot, Bali, untuk mastikayang distribusi miwah stok LPG 3 kg aman. Areal Manager Komril NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi Mausang, anutin Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG, fungsi pengawasan Pertamina pindah ke badan usaha, madue amongan ring sajoning limbakang LPG bersubsidi, ngawit saking SPPBE, Anggen Kantun Pangkalan. Pini untat genah pendistribusian inggih punika ring pangkalan yang tenje ring pengecer wiadin warung. Napi malih kuentenan LPG 3 kg pindah ke barang bersubsidi untuk kuota sanes sampun ketetapang oleh pemerintah. Punika mawinan dari ngaptiang majang kramo saneru masuk ring kelompok ekonomi mampu mangdane nenten nganggen LPG 3 kg subsidi tur mawah nganggen bright gas. Sani ngawinang LPG 3 kg subsidi sida kalimbakang majeng angge sani muatang. Penyarengan krame antuk sinarengan nyerahin pawigunan LPG bersubsidi mangdane memargi anut sareng tetujon. Lianan punike, ring sajoning mastikayang LPG 3 kg anutin tetujon nyane, pemerintah daerah Provinsi Bali sareng Pertamina Patraniaga wilayah Bali ngado langsung majeng krame pinake pangupaya nakingin pabuat LPG 3 kg bersubsidi majeng kramo tuaro ring kewentenan kota Kabupaten ring Bali. Pertamina Patraniaga rajek maut saha nakingin pabuat upaya LPG 3 kg melarapan monitoring stok pangkalan resmi memperkanti sareng bages sani mepaiketan APH saha nyelehin jalur distribusi LPG subsidi. Antuk numbas LPG ring parikramo punike kramo patut maktenik ring KTP utawi KK. Citamaya Bali Pos Nguningayang.